Yade a eba nipa so a obekwa yaresabia na doctor for beka kyerɛw sɛ umoja area na sɛ wuni moja no ye frɛ no anemia na ɛwɔ fontom from dwumedie so na Dr. Boaben Boahen Foster penny kwankyerɛfo no da Boaben Authentic Herbal Hospital ano the walking pharmacopoeia wabekyerɛkyerɛ kwan a wofa so a wo fie mpo a obetumi adidi ni wadidi yie na anemia no ebi ɛma wo so ɛma no ɛma no say on pese omo be dware bet on pese on ho befo on pese dware bet on pese on ho befo ha ene say oye de impenifo nyina ye on pese obefa nyinsen okay ha enti obibi on fe no intrauterine device ye de shema no se de be ya oni be ma ebe dakora na untumi enfa yefu agozi sade we emema ne anemic na ema ne de ara no asem omobo agozi TBM man na akoye BBL omo won to pane ne ade alasen be kan wo ha no de o ni say most of them no on wa yes BBL no kan omo nyina ho awo akosi omo inject wo ho insulin wa na ma wa ya tia na shape no abayi ya akosi o yare ema wachi wo so kwa kwaje so ko ma na kwa akosi me say akosi eno so ma anemia ni bi na nya no kwa esama cancer in the long run de di kan me fa ni kontomre agosi we folate ni adi nyina e konte yes mojadru kese o yase ba men no many pi okay agosi ade ekura mi esa low sperm count dro agosi ni hayi utwa ni hayi ni nsu efiri mu ba no fita na efiri mu ba eboa ye platelet ye platelet ema ye adwuma de ma mojetimi twa se twa ade twa odi gusu a agosi we brofra ban agosi mojadu bia ni wiase esen saade yi agosi na pese ekekrawa for green no kan fa yiti agosi we ubetumi anoa we nko a agosi se yesi baji moja ya ma 72 hours baji moja agosi onu awe na fa sobolo kan sobolo ene ayi brofra haban awo agozi se ubu afu a onu a fa prekesa tum prekesa jamadu fa na tum o line wetumi di beto no a o nketo na fe no ayi ne katwade na lemon na wetumi e de akan akosi ehuru fa so a watwe wo ya doctor half glass 3 times a day